Tako da ja imam dvije priče sa sobom. Jedna priča je unutrašnji svijet, druga priča ti je dizati pupički i gurati ništa drugo nego laž u drugim ljudima. Eto, unutra se lijepo, a vani sve laž. Tako da ja u tom trenutku, kad sam vidio majmuna, uplašio sam se. Bio sam u džungli, znaš, tamo gdje su škorpione zmije. Ja vidim neki Adam Efoil. Adam Efoil, kako me zadavio za vrat. I rekao je, ja te volim, ja ću te ljubiti, ja ću te do kraja života. I onda je rekao, idem je unutra. Kako sam se ja uplašio, eto. Kad onog listi iza 12 mog tijela, znaš. I da doktor je bio toliko ljubazan, da je evo te sestre. Ja vidim sestre, one bolesne sestre, nisu mislili da su bolesne, imali su samo gripe, šta si nemam pojma. Kad se ne poljubio ovako, jebo, znaš. Kako je to onda, to su samo laže, ja ne znam samo za laže, za cijelu životu. I onda se išao tamo na komšiničkoj stazi, tamo na putu, tamo gdje je džubre, znaš. Ja je pojebao u ulicu, znaš. Ja znaš šta vi sam mislili da se neku Dalmatiku tamo po šupi, znaš. Ili neku Srbijanku paš u usta, znaš, gurao. Kontent. Nemo kontent. A je baja dura. Znaš što je ono malo šutnja visina. Mi smo YouTube, mi visimo. I dva orkestra pjevaju iza Drine. Kaže, marš za Tito, marš za Drino, mi smo jedna, idemo za, pucamo kukice, jebemo iz Inu, Inu, ne. Ali nisam rimičar. Nema osjećaj za rim, niti za kladivo. Ja sam ti tip idiota na našem jeziku. Zašto? Zato što su idioti kao i ja stranci hrvatske državnosti. I slučajnosti, to sam ja isto kao izbornik neke vrste, može i vaš vama biti predsjednik Hrvatske. I kako dobro, ja ću ga birat. I uvijek me čitaju, vi me birate. Kako sam nervozan. Sad sam se izlištao. 4 sata čave čekajući. I ja sam ono goluba, znaš, onu sovu kada ona leti. Bome krila je od 20 metara. Koliko krila kad je pučeš točno u krila? Nikako, krila odu pičku materu. Znaš, ono, ne staju, ne više. Kad ja čuo onu brigadu, Mica, te biramo, ti su predsjednik Hrvatske, a ja nigde ne idem, znaš. Ja čujem kući i kažem, pa to niko ne vlada Hrvatsku. Niko ne vlada Hrvatske. I onda dođe premijer, kaže, stani. Kaže, šta je? Ovo zbilja postoji, šta je premijer, onda se bad, ja, opet premijer stranu, znaš, kao premijer. A nikad ne ide negdje van, znaš, kažem, tu već gusto. Kaže, sad stani, eto. Šta ako ima medije pres? Tu ima posla, to su... Ima već posla kao medije pres. Dajem pare. Pruži pare. Ako je to posao neki, ja sam moram pisat. Koliko dugo? Ne znam, na dan ovako, šta ja znam, 20 minuta. 20 minuta na dan, koliko dugo već? Pa šta ja znam, ovako, svaki drugi, treći dan, već 2 godine. Radim za sovu pres Vlada Republike Hrvatske. Šta je to? Oni imaju tajnika. Čuo sam da smrdi po majmunu. Kako to, ne znam, mislim, možda priča sa njegovom sinom, ne znam, njegovom sinom. Dobro, sve potrefio. Smrdim. Nula je predsjednik Hrvatske. Koliko da nekulturalna je ta. Ne ni vice je pravi šta, samo priča s generacije. Dobro, ajde, bit ćemo fini. Ja ovako po zlatu, znaš, i kažem,
ja ću biti prvak svijeta. I to sam uspio, znaš. Ja ću biti najbolji u muzici. I to sam uspio, znaš. Najbolji knjižni pisac, najbolji, i to sam uspio. Što ne bi bio najbolji pričati sa svijeta, znaš. I ovako, u Zamfgaz gore i vidim Auschwitz, znaš. I tamo vidim bullshit, dole leti otvori usta i kaže, ju smrdiš, štinks tije. I ovako kaže, znaš šta, aj ti uzmi krilo i to ću pogoditi se u glavu, znaš. I dok još vremena dok ja tebe se ne možem malo zakoču moći. I on objesi, ništa nije mosto, Nijemac, pravi Nijemac, bez uši, bez očiju. Ja sam uz cijelu skvači pravio. Sa Klingel Berajta. Kad on ovako počeo zderati, ko majmun čitija. Was ist das? Kad njemu ovako, znači ono švak dilema, kad ono pojede mozak, on štufla. Baš je lijepo o to pričati. To su nevjerojatno unutrašnji oblik ljepote. Tu se zna kvalitete mozga. Toliko sličani pozdrav, nemojte doći da glupe ideje, nemojte sad se pojesti srcima rupe. Joj, sine moj, ode za život, joj, ode moj za život, joj. Ode tvoj život i opasnost, joj, idi u pičku matenu, joj. Imam pitanje, ako vi to gledate kasnije, je to vam bilo smiješno možda? Ne sam možda cijelo vrijeme kad ste čepili, to znate da sam ja gore. Link sajta će udušiti. I onda, nakon 5 dana, mjeseca, ja sam skužio me zajebao. On rekao, na freestyle bajta, predsjednik Hrvatske i premijer, rekao ja ću rušiti prije toga, ne smiješ u EU parlament doći. Kad ja u EU parlament, znaš šta, mogu bi predsjednik Europske unije biti. To je vic, ja to već jesam. A dok zna, nek se čuje, nek se zna. Znate svako, cijeli Europa zna, ja sam europski predsjednik. Što? Pa ja biti upraviti, ajmo biti birati. Kako? Ajmo mi kao, sve biramo EU, znaš, kao ljubav za partije, ljubav, socijale, tako nešto. Kao pametni ljudi koji su normalni, koji su lijepi, znaš. Lijepi ljudi, narcisi. Nacizam mora pobijediti u Europi, nacizam. Lijepi, zgodni tipovi ljudi, iznutra i svana. Ovo priča nije bila stojeća za te osobe. Hvala lijepo.